Le grand regard où l'on est au didomolo au maître nous pouvons mettre au ganda horopo ou eje au kwelugbe bowa mo okuto alioji to alioteju e mira edomolo alio e to so sabe so iparaku o finewe e mo okute bo enegodo mira edomolo ewaka o wewe tondo o veveji boto didomolo yedo alo meropoji do yemo o noenyi gbagba ene yemo o supoto o me enesi bo mira edomolo yo de yiponozo ato BPLP tonle yewule wewa onu mon koton bon mi to so fle po o libération jiwe mina yina mi harupo bona dona mi po do mo ana ni ayin to de vomen din boni Africa gbejinu bo te to tore pepe me bona do wa o benedin amaso do hudo owe ma de ina do bio o to ro me sigba ya ogbedo owe ma eno do agahun koro yi o file pepe ana bio o to mi ton o beneton me sigba yo de pole o visa ene ro o kanjiwe yele yena kombodo yi bon mi to so fún haroporo miradora mi pondo matin libre wo wa ifo zandi mo wa ipon o akwede yo o tohodo gbere yeno du o tohodo to do propole yeno du e wa ipon akwe mo ko ton dimbo amoro o fi emi de din to o to gan talon Patrice Talon si o wenu diro o akwe mo ko ton le e so to agayi bon minamo la priorité wo wa ipon o ko o to gan do o to mi tongo e wa moro o kiklan o togan Patrice Talon kodo o toroko irandojo ile do diro ewayi nuboto awuvewe tawun yovoro douloureuse séparation mi to so fine powo minayi o la boussole jinami la boussole wa di romo a chekipa o togan Patrice Talon to o bene to me diro mina amoro elezun ohun tun Talon o wa tinto o torogo l'événement du jour jina mi kombora do na mi romoro mi na romoro o de na ba igbo mi na wa yi we ma ti mi wa zenye ni na moro ye hunu so enu to egbe o la nouvelle tribune o e ma yi o alio ne jamo o pe ro sin alio jiwe egbe te bo adu di romoro o gbagba to alo mi na yopore nde webo mi no ra te pombo e mana wa o chicheme to dandame bo mi na moro o le telegram wo yi te to pe duro eyo o vodidero emina do hode gobo wadu dido sakala fia eyin o gan senator ehununso miwayi mi re ehununso yeji bo o le événement précis mina mo kode yedo bonado do o jidide na mi bora mina do adogbo bonado yi o do propo idore yedo ho mo koton do o wema ye ton leme bo mina eno pon wiawe we mina do ko o wema enele eyin o ojirawe ma enele do propoto agbadi bo o kanji lo su minamo pon bonamo se kodo de miro biba ipo kodo miole koto o madame atusin o gonole ko papataji bo vigilant edo ni so